Nanti kan hasil videonya bisa dipoto deh. Ini gedenya otomatis nih. Ada ininya kan, settingan apa namanya? Pokoknya kemarin gini Cok gitu ya. Ini kan pokok asam yang ditanam orang Belanda ini. Londo Ireng. ini menuju ke Montasi. Ini ke Montasi aja. Hah? Atau Mbak Montasi? Ya. Astagfirullahaladzim. Dah. Kan menuju ke Montasi. Tapi ini jalannya apa? Kita nggak tahu sawahnya di mana. Gelap kan? Kayak kasih terang tanda nggak nampak. Maaf ya kawan. Ya panen pun. Masih belum lewat. Udah. Lanjut. Head south. Terus kan? Allah Akbar. Nah, inilah jalannya. In 400 meters, turn left. 400 meters ya. Mana ada 400 meters? Mana ada 400 meters? Itu yang sebelumnya. Turn left. Sana ke itu dia kan. Continue for 4 kilometers. 4 kilo lagi ya. 4 kilometers. Anjing. Udah menghadap mata uro dia. Nggak nampak. Bulat mataharinya di kamera. Terang. Bulan dah. Nggak bisa terpantau dah. Nggak pecah ya. Jadi bulan ya. Darinya jadi bulan. Iya, oh iya. Nampak bulat itu. Jadi ini ada filter gitu.
automatically. under automatically that the sun is automatically reduction for the system of the mobile phone. Allah Akbar. So we are heading to the paddy fields near my not your village of the Montasi paddy field. That the very viral in the world. Ya gitu Tan. Nggak lewat nih Tan. Jalan aja. Paddy field. Sama dari kota Lok Semawi ya. Ikan bakar, ikan segar. If you mix that ini bengkel ada buka bengkel. Masih jam setengah 4. Belum bangun. Ini sarapannya legend nih. How many time to the point? 5. Five what? Minutes. Okay. Hi ma'am, why do you slow, silent and still calm? No breakfast, no drinks. Dia makan pagi ya. Makan capung. Ayo. 300 meters, turn left. 300 meters. Turn left. Left. 300 meter left. In 600 meters, slide left. Ya, Koramil. Kok di Sumur udah kena nih baca remannya. Semut tak? Sumatera Utara. Yes. Matiin dulu, rekam lagi. Biar jam.